Aye, Karin nature. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you are alerted if we make a new upload. Come let me subscribe, guys. Subscribe. Ani ri chicken ka top 10 ya vanhu va rich la Limpopo. The richest la Limpopo. Ya ni vone ku ri na vakulukumba va kwala rhawundini kwala. Na lava tivekaka ka tipolotiki vo tala lava nga na mali la Limpopo i ti-politician, i ti-businessman, musician ko va yaloye na yaloye. And naswona lowa musician a nga na mali either i endla na business sayitini kumbe business ro ri nga center ivi ya so ni vone ku ri na vo dokodela Mike Nkuna. Vanhu vo va na timali, vanhu va timolo, vanhu vo va na ti-garage, vanhu va ti-garage country wide, timolo shopping center leswi ti komba ku ri la Limpopo va kona vanhu vo va na mali. Mara vanhu va kona va le ka property va tila hi property business politics fana vo Julius Malema a va na ti-networth tin'wani. Networth a yi vuli mali, networth leswi nga na swona ma ku munhu i khome 500 million networth 500 million. Dr Nkuna va ma 1.6 billion billion muchangani wa ka hina billion dokodela billion. Se ni hlama se ku la ka list liya ko va munhu wa yi 1 ntsena, only 1% loyi va nga tsala ku no business ntsena na tingoma ta kona mhani ti tivi. Ni hlamala ku ri ka Xitsonga hi na vo dokodela Thomas Chauke lava nga na vo 35 albums a va kona le ka list leyi, a va kona le ka top 10 mixani ta va kuma ka top 10 hi ku va na the best selling artist ka Xitsonga va fanele va kha va wela laha ka top 10 leya ya vanhu va rich la Limpopo kumbexani va wela ka top 20 a hi swi tivi. Mara ni twa ni disappointed ku ri music ku nga xi lexi xi rhandzaka un'wana na un'wana xi va xi nga ri kona laha ka list leyi. Ku vanhu vo tala va tsutsumela ka property va developer va endla timolo ma-business ma ta rent va kuma mali. Ma ni byele ku ni ta kuma nyana ti-artist ta kwala Limpopo leti vanhu va ngo ti na mali. A no va vula vanhu va ku artist ya so yi na mali anyways guys kombela mi subscribe.